Vežba broj 46. Spetni stav. Telo je u preklopu. Kotrljamo loptu oko nogu. 1 krug, 2, 3, 4 i 5. Vežba broj 47. Raskoračni stav. Telo je u preklopu. Kotrljamo loptu, pravimo osmice oko nogu. 1, 2, 3, 4 i 5. Vežba broj 48. Podignemo ove noge i ispod kotrljamo loptu. 2, 3, 4, 5. Ispustimo. Vežba broj 49. Kotrljamo loptu napred i nazad. 2, 3, 4 i 5. Vežba broj 50. Sednemo u sidasan, podižemo loptu visoko i spuštamo. 1, 2, 3, 4, 5, spustimo.